electrically control water valve. Ya. Di sini keluaran dan di sini valve. Valve yang digunakan ialah valve washing machine. Di sini kemasukan washing machine punya kepala dan disambungkan ke pipe dan ia disambungkan pada 240 AC, di mananya disambungkan begini dan air telah dibuka dan kini kita akan switch onkan karen dan kita melihat air mula keluar. Dan motor ataupun solenoid ini sedang berfungsi. Dan apabila switch ditutup, solenoid tidak lagi energize, lalu air berhenti. Kita cuba sekali lagi.